Jarac, mesečni horoskop za januar. Januar 2026 je vaš mesec. Mnogo planeta boravi u Jarcu i naglašava lične ciljeve, disciplinu i rezultate. Ovo je period kada možete da zavrtite stvari u svoju korist, ali uz jasne granice, dobar plan i pametno doziranu energiju. Prva polovina meseca je idealna za odluke i konkretne poteze, a druga polovina donosi prelazak fokusa na novac, vrednosti i praktičnu realizaciju. Ljubav. Pun mesec u Raku 3. januara stavlja odnose u prvi plan. Razgovori o poverenju, očekivanjima i obavezama postaju neizbežni. Ako ste u vezi, ovo je momenat za zreliji dogovor i stabilniji ritam. Slobodni jarčevi mogu privući osobu koja traži ozbiljnost i jasnu nameru. Od 17. januara, kada Venera uđe u Vodoliju, raste potreba za slobodom i opuštenijim pristupom, ali i za poštovanjem ličnih granica. Posao. Sunce, Merkur i Mars u Jarcu daju snažan pogon za ambiciju, organizaciju i završavanje važnih poslova. Ovo je odličan mesec za plan, presek strategije, pregovore i ozbiljne odluke koje se oslanjaju na brojke i rokove. Mlad mesec u Jarcu 18. januara otvara novi ciklus za lične ciljeve, reputaciju i dugoročan pravac. Posle 20. januara, Sunce i Merkur u Vodoliji, više se razmišlja o zaradi, cenama, naplati i stabilnijoj strukturi troškova. Zdravlje. Visok tempo je moguć, ali je ključ u rutini. San, ishrana i stabilan dnevni raspored. Prvih 20 dana meseca lako se pregura, ali pazite na iscrpljivanje i preteranu kontrolu nad sobom. Oko 27. januara, Mars konjunkcija Pluton, izbegavajte stresne konflikte i forsiranje preko granice. Najbolji rezultat daju kratke pauze, šetnja i disciplinovan, ali realan ritam. Tranziti. 20. januar. Merkur u Jarcu. Fokus, planovi, papiri i praktične odluke. 3. januar. Pun mesec u Raku. Odnosi i partnerstva dolaze na test i traže iskren dogovor. 9. januar. Sunce konjunkcija Mars u Jarcu. Snažan pogon, ambicija i odlučnost. 17. januar. Venera u Vodoliji. Lakši ton u ljubavi i više teme vrednosti, čala, novca. I 18. januar. Mlad mesec u Jarcu. Novi cilj i pravac. 19. 20. januar. Sunce u Vodoliji. Fokus na novac i resurse. 20. januar. Merkur u Vodoliji. Dogovori i računica. 23. januar. Mars u Vodoliji. Akcija i financijske odluke. 26. januar. Neptun u Ovnu. Jasnija slika o domu i porodici. 27. januar. Mars Pluton. Rezovi i promjena taktike bez sukoba. Zaključak. Januar 2026. je mesec u kome postavljate standarde i pravite poteze koji se vide kroz rezultate. Najviše dobijate kada spojite ambiciju sa realnim planom, a posle 20. januara pametno prebacite fokus na novac i održiv sistem. Srećni brojevi 3, 9, 7, 18, 23, 27.